dane pade rares madon wawinten kali punika daging mau sido anake aku mau sano raris nemangkin ra kriyane pati pandit wario raris ngawenten amat dale mangkin amewa agati mungguing daging adur dane rakyat pasti bandit mami sang lugro matur sisip gedang ratu yen api ngawinan dados neme kali mangke rasa mewah mana tiang ratu tiang yen namun so kadi rasa nyeliksik di tiang mereka mereki meh ke di panggilan kapal di tiang alih anak pajang ngeruruh anak pajang yakinan menawi dewasa menawi dan manut menawi jek napi kadeh ngawinan jek asiki di tiang nenten presido ngomuli anak pajang jek ratu aku paling seperti Nanika ning awinan ratu aku paling ucap karene awinan kasep pandit yang presido tangkir kanggan paling ucap Duaning mewah di tiang ngeruruh anak pajang jeget sane pajang katur ngangan baluru syukur dewa punika ngawinan ratu amit sang lugro matur sisip di tiang ratu kasih panjuk di tiang presido tangkir kajang baluru Amanda inggih Ratu Sang Prabu Balungso diastunten sido di tiang ruruh anak padang mangda wenten daler cisna bakten di tiang ringangan Balungso mangda presido daler di tiang ringangan Balungso inggih ratu aku Balungso
kewanten duwe nang aran aksama nenten sido titiang aturin palungu coba dewa nak panjang niki duwe pihana titiang mangkin aturan titiang rengga diangan palungu coba dewa adia tantri amma para boyo jesio kihana titiang pun mawaso ni dia antri wasan jana titiang katur dengan balungut seperti orang aksa mangduwe nang pisan kekirangan tiang non kewanten duwenan kekirangan pianak titiang sane katur ngangan palungut sebari dewa ipun anak belum semalih ipun anak nesto aksa mang ledangan ampuran gedang rapi lampu kaya ina ke rumah angin titiang kuangin aturan titiang ngangan palungut sebari dewa Antuk ikun jadam ades semalihipun pianak titiang ni dia tantri ipun nak wong gunung jadmu deso modanten sampun belum ipun kelewat luar atur waktu palungut malih kemojanten ring sejeroning warna tado wadano pianak titiang tuno buat kejegeganipun tuno buat kepranyananipun pianak titiang Prabu mawajana hari orang tuaku wau wenten kadi punika daging atur daging krana patik manis wayo raris mawa sano raris makadiangan itu anak ya kumpi ban-ban alun mawa sana paman pate namung wong daging bawa sana nih dua anak ya. Paman patih andel lah paman patih mana itu paman ada pengjani ini yen supaya kedo caro atur pamane do adone pianak paman dia antri sewire paman coba ngatur ang tekening kelas nah jani debang
adini jani tapi anak paman dia nanti bang ini dikuri atas diri gelas laut dan paman jani sawire do piana paman dia tantri subo katur ban paman dekening gelas kedo mesti gelas subo je nampi do piana paman modal lautang paman jadi tadi subo makalin modal kalin gelas paman pamit paman apa Nawau enten kali punika titra itu anak jago tandu mandi dan kriana patih paneswaro pamit wali karesane ke karang ke patih Sang Prabu amangken cerita nenten cerita yang titiang mungwing kadiang gandane rakriyana patih paneswariye gede orang wali nih mungkin titiang nyerita yang mukadi pidabda pido anak aku itu sang Prabu Sri Swaryo dalu Adia santri metu dewa ratu agung gargiso kayu itu anak agung ngewaspada ya nyingaki mekadi keluwihan ane ni dia kantri Anyam bakal yening kelak tekang raris kading kewedenan dane ni dia tantri dewa ratu pengadeng dane dewa ratu nyembah ke kewedenan Pamonone hanyadat agadi kaler yening telek tekang rari tinggian pemulun dan dia tantri dewa ratu kengken jeluir kasih bungan sandak amatio rangkian susu hanyang Nataler yening telek tekang di tiang madia nane dewa ratu rengkian
luwer tadi gitar Spanyol anak mau kaler ini kletekang tu nurojan dan susu dan bede orang tu nyangki kenal Anyam manis ngamuk madu nasa punika taleri kalaning mekenyem di dewaratu nyunyur manis semitan dan ini dia nanti kengken di sekadi nemu madu waluyana alam korangan kayon sang nado Dung dewaratu buat lebih keliswayuan dan ini dia nanti dung dewaratu ngawin nado majukut dinata lelor lempor mumuing kadi kayu nido anak agung rikalan waspada yang buat keluihan dan ini dia tantri rare semoja Zada maning sado degelis harus demangkin kadiangkan itu anak agung itu sang Prabu Sri Wario Dalo nemangkin itu mau bawa hati ayu mai barengan ngajak namung daging pawacana itu anak agung udah adi ni dia tantri luweh listo ayu kadang doti de wong jo adi mai adi dalan dini ringlah bareng-bareng dini ajak kelah adi Om Santi